Саламатсыздар бардактуу замандаштар, кымбаттуу Кыргызстайм YouTube каналынын көрөрмандары, катталуучулары, жалпы кыргызстандыктар, амансыздарбы? Биз кайрадан Учкун мал базарына келдик туугандар. Бүгүн күнгө жекшемби 27-июнь. Сиздерге азыр кирип көрөбүз да, сиз менен чогуу. Сиздерге эң эле биринчи мына ушул жердеги беделердин, пресстердин бааларын билип, андан ары кирип кетебиз. Бул адырдын чөбү дейт, 300 сомдон дейт. Ал эми чоң унага жүктөлүп турган бул экинчи орумдагы бедел пресс, муну дагы 300 сомдон дейт. Жакшы экен, көкмөк. Келе бересиздер кыскасы ушул жерге. Тетиги жакта дагы бир фортерде турат, аны сурабадым. Андан ары ичкери кирип кете беребиз, жүрүңүздөр. Эмне бар, эмне жок, ана көрөлүчү бүгүн. Комментарийге сөзсүз жазып туруңуздар, эмнелерди чагылдырабыз. Биздин көрүүчүлөр өткөнкү берүүбүздө жылкыларды чагылдырып койгулачы деп суранган экен. Азыр жылкыларды чагылдырабыз. Канча болду ага? 3,5 миң болду. Ат желинде калагыла жени. Зор экен ал. Сүтүн берсин. Күнүздөр шоң, мал турат, эмне болот? Канча болду укам? 71. Эне болай, 71ге кетиптир. Зор экен. Энеси дагы орто. Корпогу жаш эле экен. Саламатсыз. Ага, бүгүн кечирипсиз го? Эм жайгаштырып атасыз. Жакшы. Жүрүңүздөр. Кокон гиластар келип тур мен жерге. Необычный. Сабагы менен. Эм ачып атасызбы? 30 сом экен. 30 сом? Кичине түшүп берет. Ала бериң, кеңине. Канча болду таксыр? 8,5 миң. Козу. Зор экен. Жүрүңүздөр. Картошка, пияз, май. Кийим, кече. Спас. Бүт барлығы шерден. Дарыз қаншадан болды така? Дарыз 120-дан 160 шақты. Данасы? Данасы. Шамалы сай? Шамалы сай. Жақсы, солаңыз берсін. Сабдығы қанша кен, еже? 70 сом? Түшіп қоптыр, үш қорғандыққа. Кәмі бар көрі ағасы. Кәмі ям болады. Шабдолылар 70 сом болып қоптыр, туғандар. Мал базарда. Ава қандайсыз? Сауыз қанша болды, сауыз? 100 бі? Ай-вай. Кәмі бар? Кәмі бар. Сауыз. Böyle bakımda oldu. Kaynağı olsun kaç ekan ece? 70 somdan kaynağı olsun. Son kaynağı olsun. Taksır kandaysın? Selamun aleyküm. Sodan az versin. Neyim açıp başlapsa? Ece kaynağı bir kançadan ken? 5 somdan danası. Son kaynağı otururken. Son. Yürüңüzler. Qoğun kaçadan qoğun, aga? Qoğun 50 somdan olып ketти. Danası. Mınası sağa gele veresiңер, Учкун базарга келсеңер, мал базарга. Акам ушул жерде күтүп алат, 50 сомдон дейт. Анан түшпесеңиз керек. Дала турабыз да. Жакшы, сон. Сабыздарды салып коюпсуз. Сабыз кымбатыраак. Сабыз жарым килосы канча сом? Bir kilosu 85. Piyaz çi piyaz? 90 som, 85. Piyazlar kaçadan? Piyaz 13 som, 10 som, 15 som. Kon, yürüңüzler. Odalar bol odar. Kartoşka kançadan ken ece? 35'ten. Kayer'in kartoşkası? Özüzdük eken da. 30 adırının kartoşkası çıkıp durdu tuğanlar. Korkboy jaşay beresiңер. Kartoşka genen. Sabız jebey kartoşka jep turasыңар. Gireverişte mal жерде үйір қойды байлап қойды.
Qancha qizimiz bor dedi taqsir? Berelmedi. Berelmedi. Hech kim berolmaydi ha? Şuraya kadar koptum böyle. Zo'rgina qo'ylar ha? Çalıştım. 13'ten de. Sırası bardimi bir so'z. Qancha o'tadi? Ne sıraşık da mı? Atın pişman olarak arasında. Taqsir boring qancha o'tasiz? Yo'q. Boring qancha o'tasiz aka? Qandashına qarab. Qandashina o? Çok kişine qarab. Ha, qandashina ekan. Yaxshi, sog'lig'ingiz bersin aka. Qancha oldi Qo'chqorov aka? 30 ming. Jashilga o'xshaydi tabi. Ikki tish Qo'chqorov 30 ming deydi. Urug' ekan-da. Son, sog'lig'ingiz bersin. Qancha o'tasiz ha? Qo'zlardi. 12'den de atar. 12'den de o'tasiz. Yaxshi. Qancha o'tasiz ha? Qancha? 18. Qanchadan ekan dozim? 12'den. 12'den. Qo'zlar ekan. Yaxshi. Bular qanchadan ekan taqsir? 9'dan ekan. Turuzlar ichkari kiraylik. Alacağımga berdi. O geldi berdi. Alıp getirdim. Gel de cama süredim. Hayda. Qanchada o'tasiz ha? 10. 10? 10 de. 11. 11 ekan. Yaxshi ekan. So'ng ekan qo'yamiz. Qo'lingiz bersin. Bana saldı. Qo'yni qaranglar. Qo'y bozorga jetmaydi. Qanchadan ekan o'zim? 345. 345. Zo'r ekan ha? Yetdi. Shu 45 ekan. Qanchada o'tasiz ha? 25. 25. Qancha oldi aka? 14 800. Ha, qo'y, ketibdir. Oy, bu. Analarda. Qo'sh. Hadi abi. Qisqasi bu yoqdan o'ta olmaysiz, aylanib o'tamiz. Bir forter qo'yib turasiz, bu yerda gireversiniz. Qo'zlar o'xshaydi bularimiz, ha?